alguém? No, saya falava em Papaios, ia fazer. Saya falava uma linda sama kalau sama pokok, snack. Iya, lalu apa? Spesial yang menjadi orang bagian. Dan lepa linda. Jadi lah seperti dia. Dan lepa linda. Vai ngaya sa fai maalifua sa buai. Meu tanong papamalu. Yo aulai. Wa uya makula biar kama uya kue bakal vai ma. Ya ma uya ofruya aku. Ya, pasal satu ni mai mala fiafi. Oleh takkan lama kasi taruh buku. Maksudnya tadi dan tua tayo tayo na may soy fuwa maliola o panau de li vai matia la atar mato por kalami ata si mai la vio ba mol so di mai o mai ma losi ya me se ya ka mo komitala patino ina ai ma ti ma due mo dia ya ta ma dia mai lo swa ko mole ma la o tuai amen okay ole tato por kalami o fa abituina Mana mau biasa, boleh faktur kongi dengan fasi umbi kau boleh. Dalam waktu apa? Alingon lau tak cukup kelami. Oleh voice against violence, saya baik fantasi. Voice against violence. Ya, yang lama ukuran nama voice against violence. Voice against violence. Lalu nama. Kalau voice oleh, dia ya. Violence sawama. Ese ngumu ika pomafta. Ya. Kako mai fai umare. Fai umare. So dia lah kaku pasal kamu kalau kamu dole. Dia mah film malu. So dia boleh jadi dia fai awal ni. Dia fai ngai, kalau você tem violence. Você fala o video, fai ngai skills, materials, fala kapili. Ya Allah wafifi mayaitua fea ya social messages ya po rugby league messages po social po ya ini macam-macam po kau-kauina o kapu mama ya so paiso mental violence masa dia ina tu faya pa nang loa o dia sa wang papia violence does not discriminate ele fai lo macam-macam le Sabang ada apa ayo ikan kamu rumah, iaitu film rumah yang afia rumah sejak ia kita mencuci baju apa namanya berdiga, ya afia rumah lah bayi. Sabang ada apa? Sebelum sabang apa? Kamale kiri yang masuk, lalu isi makam fai masuk deh. Lalu kamale kiri yang kupi, lalu kamale mau tulang. Dia ya afia rumah aku medium, orang sabang. So mai au tanto programa da filme olha am fai io na mau olhar para o dia oi puai na sawa mata tele mai puai na sawa o lo va pena o le ye to lo ga position ai ta to tele go ya ole programa le nei fitu ia ono atunu ia o ia Australia, Papua New Guinea, o Fiji, o Tonga, New Zealand, le wono ya Samoa, no va solo la mo kalam ke so ele sta mai, ele sta mai mo kalam ta mo kalam ele. Ele o tuina tu sili le uma, apa mo le la. Eu fui se ia o lima da papel o sawanga o se fa fita o idioma o ma deu lo tudo todo lo ai. Can I get you to raise your hand if you think that domestic violence is an issue in your community? Sim, muito lima da papel jadi tayo na to famaon okay afa yang anu ya se be uni kan ya cewe ba yang ani itu lu fe au ta u ala ba lo fa ngai fa ma fa mo di ta tu fe au de mo mo stand up olha da fa sa mo stand up tu la ya
Sorry, waliaka kiri sorry ku fasa bos. Speak out. Olha. Pak Cedin Pak Mama. Pak Soat. Tolu, olha. Take action. Faz uma yoinga, sabe que o povo é momô, né? Stand up untuk rakyat lua. Speak out, faz uma yoinga tolu. Take action, faz uma yoinga. Iya. Speak out untuk faz suatu. So awal ang ingalo yakiwe ia bayang tahuan na oleh tato por kalami. Okay, nila faz suruh ko activities, small communities kalau dulu. Ya, o mea uma la veo no pala milabi lau tambu o lau puna o lau saba di bai. Pombo kamay kang nalus. Iya, kung nagsama, may lakong ma. May lakong fatay ka inga na din. Longobing ma. Ole, suinga nila kay mga oay, ikukungol sisyo mga niya. Dela ba ay aku lakong, lakuwag niyo. Ida change. Ida usaha. Bela ko ay mga olay, tumusawa. Awan si Fayan. Patinuin sa mama. Dua, educate the next generation. Now, awal ini siya nga, tulang. So, magmemulmul. Social media to make a difference. Kawain na lo pengen tafa ilang. Muli at way fa out kaya kau fayo de kau fio. Kau fio sa wang ng mga kwaso. Iya, wala sa kayo na makapag-activity na sa fayan. Nasa de song lo awa o na makapag-activity na sa iwa. Christy, tahu na ngayon? Yeah. Rugby league message na? Existan. Ada juga. Iya, so dah le message. Letul maulalo, bayi ngafat sama adik. Okay. Pinau baru. Jadi, oleh aku faham dia, aku main aku activity ni saya yang ni. Kimi so fa yung mga may fight. Yayo na. No na tao mo. Consequences sa kapo. Ayo ina fa. Abaila fale tonu da matala na piko dum. Sa fa uma yanto. So wa no wing. You as a leader, oyo ta yo ruai na oyo tama, oyo sa tai, oyo sa tai so se mea la metia. Au ngi ngalo ya. Oleh mangui o lo ai ngam tanga tai la lo tai na fa lang lo fa yung fa ai fi la de o tanga ta fa wa tanga tai fa ya pe so tu la foto ya mo ni sa fa la tanga tai la lo tai ni ai mangui ma de lo tai na de o tai ni wala me tu fi o ma ko ya fi o ma to mai na no mo wi avia fu o ma tama de ni avia o tai ni yang ai mai la ia man ia tolu alusi sio manga na tanga tai la lo wala te ki to le kaku le songa na ho wa kaku activity kaku activity mun le la ba ku kaku activity mun la fai panga ai fa pe ai o le panga ma do o fai lo al pangai malu bawa fai loma de la fai ko wi ya tu rumah suara panga a veces mo se ki ka po me kau na fit ya fitness physical mental spiritual paling ini mo be uma ai ba ai la ia le mo sadi ai ale paling yang ai ba ai la ia pa sasay lahat
Sumo via na kako ngā rui whakas. Inga ia mwhainga achieve kako koulea. La kako koulea ye. No violence. Or kako aim nga le ye. Ia le ai se sa wanga kongo kako ainga mo kongo kako. Kako se se ma. Kamela ia vai na pai foi ia passo vai da defende. Ia o desine yo o kako o mai ele le vai fight one. The culture is in your hands. The culture is a pattern of behavior shared by a society or group of people. The culture la le ka puro mo yo. Ole. No violence. La kako culture. No violence. No violence. O ka ko wenga na ngai fai ko mangia. Make sure ele ese sa wanga tono tato. Tono ka ko kalesia ka ko ai na ka ko. So after para vale la luta mama luta na ko so ti fai o le sa wanga na. Ele ko taula na toia. To ye se tanga te tala i ko mapa ko para vale. E fatino foi le. Sa wanga facilisi. So the culture is now in your hands. Stand up, speak out, and what? Take action. Or kako action na ye kako local service providers ye to pingal ko na kaspeo sa mo victims. Perfecta boleh. Ya, oleh jangan lupa macam tu baca. Boleh. Kan ni mana dia? Boleh. Macam mo dia apa tu? Maya aku dah faham. Anak yang tu dah faham le Maya tu kan mah. Pakai ingat deh. Paano? Anak ya. Itu. Pembuat apa kan? Ngalu fantasi. Ia, fama estilo, pagaya. Ele está. Fia, vai casa está tudo. Ia. Aí, escopou mo capocato. Olha, aka o papel. O vai com bela ia no cuina tudo. Ele foi ngumela hui random numbers. O foi ngumela ya na ko se ia mai ile stats of rape or the rates of violence against women in the world. O sa boa. Ele kala ngo akula ile stats Australia po sila posisyon. Alo kala ngo akula stats. Sa mo no wingol mele ku ko sa mo. O mai stats. Even some women have experienced physical or emotional violence. You know, even person who women are like a person who make it. Sinabi pala sa tamo niya, sa wangay sinong sa wangay ona, emotional and physical. Sa wangay na takatala wala tuway. 6 out of 10 experiencing intimate partner violence. So, mga limaw, oy, masitanga tayo, mafanfanan ko, masitanga ko, oy, malusolua. Lauli pa, yan is yung bayan, ako na ulit tayo. Fitu, kamay. Fitu, ang kailangan ko, fingi yung kwe, abig, wala kong tangi, basa ngay kamalua sa wahin, nga ako, manatado eh. Ilip siya, may unga-unga, kailangan, may ping gusto lang kulit. Ya, koi fa we pul tang ya ba ko change mai ko le makaro no koi fa sibu baru pasingi o ngola ku ma fo fa si dia pula ko lo fa ye ya lo fa ko ruwa ngai lo ba yo ko ko ni sa ma lo aku ya a le merba e ke le nga ko ya a vi ofenda ya na le tine ko ya afia ia sol natula ko no vai na ela paya pulis ka ko activity ta ko ya ia ko fa fo mo se ka ko ia patino con i ai con i ka pa activity le so pa mo ia olha se
Fea bolo fifi me ka ko activity se ko so wa ko. Final. Kalau kalau ayo kemana sih deh pengen so deh. Kan so kemana. Iya. Ku ako lu kumalu fa lu sa wanga le fa. Ay, apa dino? Ku ajo lu kumalu fa udah. Iya. Iya, tak banget. Boleh dibuka ya. Iya, iya. Agak kali ku pa. Ese sad. Pengalo malo si ki at sa wanga. Alay. Pagkasi sa ari gid. Ano kan mo tuna nga ka. Okay. Ako activity mo. De facto nga ko mau. It demonstrates my reality in life. It's natural. Ese pa ko. Ese pa ko languna mamanak. Ese me le mabo favor kama. Ese me mabo favor ya. Ese. That's life. It's natural. Ele o kai biu mai ku sai do. O ma fo fa. Ya fa solo mai la ia le ka ko. So tap. Kama ngai. I demonstrate mai. E que me foi pa mo foi ba o Malaysia. Malaysia. Yeah, it could be all status como or sematai. Yeah, it could be your wealth. Polo tamau ai ngai ma foi e fa mo ngai ba o Malaysia. Malaysia ngata. Ya, ako no ko bi ko le yo no ngai. E que fa mo ngai ba o Malaysia. Malaysia ngata. Polo le fo yo lawa o ma ba manatu wai. Si dia ko le ba o Malaysia. Malaysia ngata. Ya ma me mo. Olha. Ka ko fi au ma le ma. Yang fai demonstrate tai fa ti no ngole. Sawama. Dala sa fa lo ngot kiming fa ti lon sa. Ya. Pengka. Dala sa fa lo ngot. Nah, pengka. Ini foi mo filho meu. So, é que falo uma coisa lá, malo. Foi bem nada malo. Apenas, oleh avião andar nele nada. Oleh sawang, ele nak kaya agolo malos. Anuai lo cuci. Anuai tuai Rusia tuai maluai. Rusia tuai mamiao nga. Bem nem lo ini. Oleh kelio miao nga lambat mau. Ini nik miao dia. Oleh sawang. Ai oleh fi aule kom foi ka ko le songa pu la vai oleh kom foi ya la vai fa mo fi. It is never ever acceptable to raise your hand to pick something or to win something. Ele ka dia ina ka ko serva noa tu pois sa wanga ko ka ko ina to no ta to ai zero tolerance of violence. Si, wala ngano sawo. Kita di belasis, wala ngano sawo. Ya, kalau jangan nak kalau kalau tidak perlu, kalau dia tu tak perlu kan. Dah fai mengingo melhor se ele foi mesmo físico. Vai tal. Hitting, slashing, spitting, use of weapon. Physical violence por sa wanga del Chino, ya que fa mai ya ole kui, ole po, ole feangu, ole kiki, ole fa mai no se mea fai Chino, fa na fa upenga fa ole manu ole sia. Estangata. Oh man. So ole sa wanga na physical. Que lo aguai e manu lo que cai dia ngabaya dia ngabati amalanga kisi ese siri ka ko sa wanga mo yesi ngoro ka pa ya tu no lo wa ngam lo tu yo manga ne kisi ko ba so apa yo tu ya de lo ga o ina ra ko porque ko man buena la hai fa
we have to stand up, speak out, take action. Áo, nghe lịch tấu là để tấu chuyện với tất gì, ý phải là sexual assault, unwanted sexual attention. Dan lan, kita meses, nabuyan, ang talbog, kita meses. Dan tu ay nasa wangan. Iya. Iya. Ya, fia kung i-mele ile vara ole tamama tina. Tu sa lava polong to go fa. Ai afosia tamal tina. That is rape ila tu la fono. Pui ngo ai ngadwa tu la fono na family safety act. Ele ko ila tu la fono. On rape. Tu sa lava polong go fa pui. E ka kaunga lua atui uma yevi le lua whai ngai ai apa pia ya koe ka whao sau fosi fili pe sau fosi fosi komano ya o ya la na ta gole o ri kasi ta sa wa na le na lo le sina ba na ta che kene tupu kene fo yo ka o e lu mo no fuanga public facilities fo ye public transportation si lu pasita tu wa o ma kami kwa lu vina e o ngi puli le kam ki au lo mai ku ki sa e o ngi susu o ngai yo inga na it is unacceptable moment I say that is another form of violence, so make sure ka como ambassadors olha tau ki sa wa make sure la ka ko ele ai sa no e tu kuai sa wanga tu tono tatu kuai e kuai na sa wanga sexual violence, emotional violence, talking down, constant insults, humiliation. Lalo kuai na sa wanga emotional. So se fatinonga lama po sa lafonga ya fia iyo. Una. Esse que ele para valer a cozinhar hoje, aí para que mais fez para o jogo. Mama, ele não fala nada. Lá me copia. Aí sabe o aí tá. Fia So se me yo inga lai fatino se tasi. Fia yo ga bon. Pela meia. Kalau umur orang lain ngau ini hai hotel fau tuai na lawan fangai no lu dia dicuba malu si mali cuba baik kai sia ya already dong pakpa ngofi babai isi oleh cuba malu si oleh cuba baik ya ngaya ya mau sampai tai ma cinai oleh cuba baik So that is another form of violence. Ave sea tu litigia ta go ta. Constant insults, fama, mo ka kaya. E mo farmácia fini porque mo fini farmácia. Da parou mo ta. Irrigation, vai nada. Foi eu tu que se me tá pegando foi e também. Foi farmácia ko kami kilo mo. O isso também tipo no forma foi que. O lumo nesse tangata. O ngai ka uma ye. Or sa wangan na waka ma po si o mo ta ya fio ulo emotional violence, verbal, making threats using intimidation. Lalai ko nga sa wangan verbal. Lalai ko nga sa wangan fa mai mo fe mo ta fa ta okay la kulwa sa sei la mo fo sei vai okay lang kulang tayo, may kilo. Siya upo yan. Waka ko mahasang ikap kanina, ifalong mo yung diwa, abia manong, abia mamasa din. Alam ka ko, no? Sorry. O sa wangan yan. So siya upo ay kay ikaw famata, uway lista ka sa. Iya lalo yan. Verbal violence. O sa wangan na pangayin na yan. Economic. Kasi lasa wama pule tu ina famai no. O tu pe ne fa ta wo ne de tu fa ne tu pe. Esse que meu café que na sa ngadu fe ngadu ma. Fa sa me ya wale o no mo ya na. Ana tu pe mo. So
That is another form of violence. Isolation, on medically. Isolate may yung takanta may betaw na yan, pero utalo. Isolate di talabo sang iya lumaktanga talabo. Isolate di tina pasang iya lumaktanga. Tina isolate dia fana sang iya lumaktanga. I fala betulunga. Fana. So isolation is another form of violence. Kasi nga ito ayo. Sawang sa wajud puto no lubay. Ha? Wajud. Pasal sampai cicina dia orang, dan sebenarnya pun membayar selama dalam isolation. Dan ayah ya tahu tahu ina boleh, anda orang. Ya, dia kuliah. Baik saya biar baik ni saya baca. Ya, tahu baik oleh anda orang yang sebenarnya. Ya, oleh tahu mana ya, mana kau tua ini ada awal ini mendiul. Coercive control looks intimidating body language. Is it good? Ya, pero ayah boleh folding apa yang tadi mereka buat dulu. May makau lapangan tak boleh kau. Yang makwa dia ngan mau fold ang tadi laut. Kau ya biasa orang tadi yang faham bimayau. Coercive control. Ila biar kamu pakai tahu hari dah tahu apa belu apa folding ya mulia sahu sewu folding kalau apa folding itu ya stocking oi fire yang your stock ya beda lo baru apa dah parking apa Oi, fio curcuri que é lo até um do meio da config. Vai macarrão confia. Avec confia. Lo macarrão. Alors, mais là il faut pas faire le numéro que faut me payer. Ça va que là comme. Allez, lo que est que non peut. Allez, lo que faut eu ya lo meio que. Stocking. Olha casi mais que aí não. Ça va. Bela lo vidi que nada ali. Musu tem musu por cama lá. Fala verdade aí. That is a form of violence. Olha, foi a mesma. Ya sabia. Ele é que acabou com o cuco, pera lá. Eu quero saber. Ele é que acabou com o cuco. Eu vou ir lá tanto. Olha, casi não é tu aí não. Matino mas agora. Ele é que palmeiras muito. Ele eu bem com fire aqui via quatro pulo com spiritual denial and or misuse of religious beliefs fauna oleh tu supaya bawa Cristiano ele milo ise me abe tonu ina yang fayo na fo inga melo se me abe tonu fa sa o me se la que na o e fa assim massa vai Fatalo fatu le nei vai ngale fia mai mo foi lo cha no le fato mai ai le seminar le NRL se me so fina ngalo le na mai ta wino ele stanga ta ma lo si le activity le sa fatinoina Taira na sungan fasit ia se ia matango fio activity tai ta silinga sa fatinoina le NRL ke le ngayo inga foi nga o mo inga nga le taua ile mandue fatasi teamwork ia mai anga foi mo wede mai to anga feto i me wa o tino put ile leide mo tato me to vina le fefina i ol pokala me fa o tu la vele tele o sa wa ngola se fe au e mo boli mai te o ya mai bo foi to pulanga tele bo so tato no ia te fa ta wa ina de sa wanga tino tato no lo vingo sa wanga tino ia tato ia di to anga e fa malos tino ia tato fa ta wa tato tino ia Tatu ilo pe tatu na pui o tatu tino ya misi ko ya le me ai e paling ya mo me se me lava ya le si be nga fo ya tau fire sa wanga tonga ya le lafo ya o de ngai ngoinga fo yo fa ngai ngoinga fo ya le fasi o de si les ya malo fa take up full so ya lo ngo Rudy matawa sios e fela fio te sa mai moto tua ia o wa nga i le au ngale le US fa tai tele la fa
Fatalo fa le mai mo mai lo cha to tunu o se ta so su yo le televole le nei le kalesia so fitu I mang yang le fato mai al pokalame le na fa la wi lo ele NRL ia o le cha o fio sa wa la so fina ngalo la so la ngon le de fia file I lau fo I fa fonga anga tu sai male seminar le sa fatino le fifnei ia malo tai ka sunga ia ma fa sidi ni fia ia matoi matango fia la vale pokalame le sa fatino ina le NRL ni fia ele ta o fio sa wa ia ne pokalame o to mai foi le se fa marsi au ko I ta o termine ia o nei sa wa o mana fai do mani ne fia fisa to no ina foi de ana io lo tupu foi to no ka tu ai ma ia se manga la pa ina mana ni pokalame fa na tu mai di ta to ia me ta to e te tau na ta to fai ia ta to tu fata sia to te tu ni sa wa ma ni ta au fini sa wa ia awa ta to te fai ni sa wa wa e se me le ia ni sa wa ngai se ma sa ta to fai ia e te di la fa ia sa wa ina le o la mono tangata ia la ia upulafu ia por fao di mo foi le tangata ia e le tau ya tita to ta to fai na sa wa ia tau ya ta to tau fi ia ina ia fai ia na fa foi de ni fa fita o sa wa ino ta to no ai nga ia ma so tangata lava ia e fa ftai da vai de NRL ia mo ni foi pokalang fa ia e to e ti mata foi de penga mo atai ia ina ia awa ni to tu puni sa ai ta tu fatas matea tu sa wa tai lava maro fa tai ta pu lo sofa ia lo sofa e ni kitona ia o sa mai de afia mani lata manyangi lo suni to sanga felita ngai ia te au ina nei to le au ma de National University of Samoa Paptai che le la paptai Oh no! Lima, ya, bekas, kami dulu. Balu.